Lijep pozdrav svima, danas ćemo raditi tiramisu bez jaja. Vrlo je jednostavan za napraviti, a tako je ukusan i lagan da ga jednostavno morate isprobati. Pola litra slatkog vrhnja istucite u čvrsti šlag. U 500 g krem sira dodajte 6 žlica šećera u prahu, zatim izradite mikserom. Krem sir prebacite u izrađeno slatko vrhnje i izmiksajte. Poslije toga dodajte 1 šlag kremu okusa vanilije i miksajte još par minuta. U posudu istresite 1 rum šećer i prelijte sa pola litre prohlađene jake crne kave. Zasladite ju po vlastitom ukusu. Ja sam koristio kalup dimenzije 28 x 28 cm i za tu dimenziju je potrebno 400 g piškota. Piškote umočite u kavu i zatim slažite na dno kalupa. Tako namočene piškote premažite sa pola kreme. Zatim na kremu poslažite drugi red namočenih piškota. Premažite sa ostatkom kreme. Tako pripremljen kolač ostavite preko noći u hladnjaku. Drugi dan kolač izvadite iz kalupa, posipajte ga sa kakaom ili čokoladom u prahu.